ole tu chu ma chuan hei tura kan hmula hi jail ruat sangi kha ni ani hi a zai thiam le mel thatak mai le kha thiam em kha ani ya mi tam takina an star ron kha ni chon jail ruat sangi chung changa hian voini thleng mai hian mi tam tak an thinarim kan ti don nge ni a soi na te trong kam na tak tak a vom nang chi te kha mu tur atam viawani chu enge a chan kan ti chuan a karon soi chiang chho zelanga jail ruat sangi hi kan hria tuangin zai thiam le mel thatak mai kha ni mi patam takina an achil ron kha ni chon ani hi a in mun kha an pe khami chung changa khan mi tam tak an lalung oi thei viau lawa entenan a zep thu cheng lawa mi then khat chuarin Raltlan ani yang atinge mi zopa ngai pon in mun kanin chan lo la ya ngatinge in mun ten lo pek bik a mi zo hi chu kan makani ti bol kha tam tak anomani chumi chung changa chuan a voini thleng mai hen an lei nil chur me ka ni ya jel rot sang hianin a phu ni ani kan pek lovin tunge kan pek chuanang ti te a tam tak anom lai khan mi then khat kha chu ren zo lo tlat mai ni engpo ni se a mi poi soi lo tak mai ani ya ama tran tu kan ti offense a ru tak kan ti ang chi phei kha chuanin engkim an pe phalang ti thei khop kha ni chu tiang khop chuan jel rot sang hianin du tu le star tu kan ti te a du sak tu kan tiang chi kha anga che review ani ya chu wangin a in munan pe ka wanga lo zo lo emo a mi zopa ngai pon ni hleinem Raltlan an nia hi tiang lo du sak vak hi atul ka ti lowe lo ti bol po kha a thil fin thlak ber kha ani view lo ani antinan a mi then khatten an du saka mo lom puina te a khatiang du sak na thil pek ang chi te an lo hlana an lo pet hei ani chuan van lomom ve an ti tha hle mai ti thei na ril ru te po kha kan nei hi atul viewin a moi view zok don ani chu tiang ni lowa a mi then khaten ka du em mai ami je hi a chapo box si lowa khongai atan thei top in sote ang kan hriat angin an pian seilen na khuwa an buai lui wangin ti hen mizoroma aron omani ya kan du sakat phu ni ama hrim po hi a mel te po tha a zai thiam box sia chu wangin kan du sak tura ni tia a thei to pa an lo du sakani chuan kan lo ei vak lo ni pon lo tong vak te hi a thil thaber po ani chung lowa amaro chu emi then khaten an lo zo lowa an lo soi sel vak ani po khan an mani wa chan le ta khatia wati bung kha a amoi ber chung lawani ril ru zau tak kan puthi tun huna hian a hun tak zetani ti kha kan hriat ranga poimo a chu ting ani lo chuan a mi zo po ni lowa nam dang le nghal a mi zo ori po ni hleinem hetiang mai in hun kan pe ni chon ke chu mi zo hi kan makka ti ni tia social media kan in kap lui nga lang chi te le kan in trol lui ang chi te hi a hriat tur le mu tur te hi om to lo se alomom viau don ani tuna po a zep thu cheng lawa kan u nau manipur lampang mi te po ni khatinga khan a mi tam tak hei meite kan ti te paran soisa a an thata an hal hlumani khatinga ni la ya khan a thena hi chonin thinrim thlak pui kan mi zo pui te la ka an che dana po tam tak oma amaro chu khatinga po khan ril ru dik tak mo ril ru koile sual tel lawa ril ru kan man chho te thil kan ngai tu te kha apoi mo viau zel don ani chon tunami hi Lalrosanga le Diki khan ya hi athalak mai ni lo khan a video kharon viral chiam mai ron leak out chiam mai ne Facebook ate po khan ani Instagram ate po khan ani ya Lalrosanga fans tam tak khanin a Diki hianin alo nei ma ne he ka ai thot lo mai he tiang te chon Lalrosanga hlutna a hniam vek don alom tiang chi te a tam tak te po khaw mane eng poni se an video Facebook lama ron viral vak mai a hmunom em mai kha kan thlir zui phat don ani Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Autonomy khan emi tam tak chuanin enge Diki an huat pha ti lo thei ani lawa comment section lampanga po khan an kap na viau ni amaro chu a Diki hi kan hrichianga ani hi mi fel tak mai a pathian tri mi takani chu wangin Lalrosanga hi ani lo zong in mo khatenga over tak takang khan rs apula pohina ommi lawani dikha a chiang rengani engemaw thil lo lak koi chiengemaw ani lo zong a dik khrula thu dik lo deuh hlek lo vor chingang chi te kha kan omle thina apoi viau zela Lalrosanga len phei chuan anin po tha viau ani ti kha karon soi du boka heti anga a mizo milar le milar a thataka anin belai te anin buai pui lai han mu te hi alomom viau zo kane heting anga a mi en thatak mai an du sakna te ai Diki po hian zep thu ching lawa Lalrosanga hi a moi lawang anal lawang ti kha a lawa wangin ti hian a chei mol moi ani a hi ari satan chon lom lo thei lo zo kane a chan chu nge kan ti chuan a Diki te ang milar mo mi patam tak patling tam takena an star ron phal an ti tho hre nei box si lo an ti hat khanin a chei phamio ne chu wangin a Lalrosanga le Diki in kara hian boruak thalo zok a khatianga ani lo zok ang chi kha engma om lo ani ti kha karon tar langa heti anga a Diki hi ka ngai pha le mai Lalrosanga an nei pharingo ta po hian are sahi ka ngai tu sotani ti anga kan an trol nga loi yang chi kha a ching to lawila alomom viau ne engponi se a Lalrosanga le Diki hi anin holo hrim anin nail ni di kha alang chiang rangani chon Diki po hi ril ru thatak mai a mi poi soi lau em mai ang chi kha ani ve tho maya chu tiang bokin Lalrosanga po hi a ril ru thatak mai ani hetiang khopa alar to nu po hi hanin duna emo hanin lak deuna ang chi kha Lalrosanga hian anei mi lo mai ne chu tiang ri wang chuan a Diki le aresa in kara boruak thalo lo vor tum kan tiang chi a khatiang khanin kan sim wang mo kha a hun viau bokani